লোকসভাত পুনৰ এবাৰ সিংহ গৰ্জন এজন অসমীয়াৰ। পুনৰ এবাৰ লোকসভাৰ মজিয়াত ব্ৰজগৰ্জন গৌৰৱ গগৈ। আদানীক লৈ সৰব গৌৰৱ গগৈ। পুনৰ এবাৰ লোকসভাৰ মজিয়াত সিংহৰ দৰে গৰজি উঠিল এজন অসমীয়াই। নাম গৌৰৱ গগৈ। মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সদনৰ মজিয়াত সৰব হৈ থকা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে পুনৰ এবাৰ লোকসভাৰ মজিয়াত গৰজি উঠা দেখা পোৱা গ'ল। जब तक मोदी है एक है तो सेफ। क्या कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ कहां सबका विकास। লোকসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত গৌৰৱ গগৈয়ে আদানীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠা পৰিলক্ষিত হয়। যেতিয়ালৈকে মোদী আছে তেতিয়ালৈকে আদানী নিৰাপদে আছে বুলি কৈ মোদীক কটাক্ষ কৰা দেখা পোৱা গ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক। Sentences are withdrawn from the record. अरे आप They should be deleted from the record. आप अडानी के सेवक नहीं हो। आप अडानी के सेवक नहीं हो। आप देश के सेवक हो। आप देश के सेवक हो। নহ'লে আজিৰ দিনটোতে আদানী আৰু মোদীৰ বন্ধু প্ৰেমৰ প্ৰতিবাদত লোকসভাৰ ভৱন উত্তাল কৰি তোলে ইণ্ডিয়া মৰ্চাই। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। বছৰ বছৰ ধৰি অসমীয়া সংসদে সদনৰ মজিয়াত শুই থকাৰ অপবাদ যেন নাইকিয়া কৰিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। Lastly, sentences are withdrawn from the record. अरे आप They should be deleted from the record. आप अडानी के सेवक नहीं हो। आप अडानी के सेवक नहीं हो। आप देश के सेवक हो। आप देश के सेवक हो। When the honorable आप member अडानी is के not in सेवक the नहीं house. हो। जब तक मोदी है एक है तो सेफ। क्या कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ कहां सबका विकास। हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है।